emswadini sihamba sonke sisemandleni siyotshela mswati uthi sibaya akusiyo i-dialogue sihamba sonke sisemandleni siyotshela Ramaphosa sibaya akusiyo i-dialogue sife sakho mkhwenyama siyahalalisa usiphethe kahle siloso sibonile imali ngene tinkundleni athuthuka ongemaswati siyatiqhenya mkhwenyama ngetinkundla ngoba wena usiphethe kahle siloso. Hello viewers at home. This is Prophet Mechave live for babukele emakhaya lapho ngibona nje kumnanzi kumtoti ngithi kuwe sengihamba nalemphaka le sengihamba nana emphaka naye simtoti lapha siyanatha nethi sikhanza kumotifile ngoba bana bahamba ikorokoro litima emgwaqweni toti. Hello babukeli nanginatha wena mita siyabonga inkosi